alhamdulillahi en yetti allahu subhanahu wa ta'ala yettore nde kanko allah o handi e yettede e jarnimo jarore ndo foddi e jarnede e dow nemaji makko e moƴƴereji makko ɗi o moƴƴori e meɗen. En duwanike annabi meɗen ɓurnaɗo tagefo nuliraɗo yurmede woni annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yo allahu ɓeydi jamɓe kisiye e dow maɓɓe kamɓe yimɓe bele bo maɓɓe wondiɓe maɓɓe ɓen o hisina. yo allahu yafano mawɓe meɗen jibinɓe en koyen julɓe ɓe ni en ndiɗo nedi islam, ɓe yiɗini en ngal ɗo dewal, ɓe yiɗini en ngal ɗo gandal, ɓe yiɗini en ko wiyete teddungal, ɓe andini en ɗum. Fa jazahumullahu anna wa anil islami wal muslimina khairal jaza. Haray ka deftere meɗen al arba'una nawawiya, hiɗen ka al hadithu thaminu wal ishruna, hadise nogay e jeetataɓo on. Si wiyama hadis ko mako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma ko filla e nder sifagol ɓe ma sifo dewal maɓɓe, tawa koko humoniri e fi maɓɓe e bange sifa dewal ma kongol ma kuugal. ɗum woni ɓe maaki ma wi'ama, ɓe maaki ma ɓe huwi. ɗum ɗon woni firo huɓitugo ngon e bange ko wiyete hadis ka haala meɗen pular sifirtama. Joni noon eɗen jangude oɗo hadis, oɗo maku maɓɓe nogay e jeetataɓo ka al arba'una nawawiya, wona maku maɓɓe nogay e jeetataɓo, ko maku maɓɓe nogay e jeetataɓo e juɓɓudi oɗo ceerno e nde ɗo deftere nde o moɓidiri ɗiɗo makuji nelaɗo e muɗum. Deftere nden damba e makko nde wi'a al arba'una an nawawiya. yo allahu yoɓu ceerno on kanko Sharafuddin Yahya ibn Sharafuddin annawawi ko ɓuri moƴƴude e joddi. haray ɓe addi en e nassu hadis on wondude e sanad makko on, ɗum woni sahabiyu sanad on radiyallahu anhu. ɓe maaki an abi najihin al irbad ibn sariyata, an abi najihin al irbad ibn sariyata قال رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث ko hadise on fowni. yo allahu tabaraka wa taala okku en faamu makko, arsi kay gollitirgol ko ari e makko. Irbad geɗal sariya o ko sahabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. o yewti en ɗo ko kamɓe sahaba ɓen ɓe waddi e nelaɗo ko mawni. ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama waaji keɓe fuɗɗike ɓe yewtude, kay waaji on no hewtana ɓe wano wi'irten noon ka ƴiyal. ɓerɗe ɗen ɗenƴike, gite ɗen no yuppa gonɗi, sahaba ɓe no wullude. ɓe aani wanno ɓe nden ñande wasi nelaɗo wayno to ɓe woni. ko ɗum waɗi hadis on karamokoɓe goo wiyaymo hadisul wada,
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maki kon e nder hadise on kon ɗo ko hadise waynitorɗo. si tawi na fewndo ɗon seedata e neɗɗo on heɗa waynomo fiisa heɓo yaari ko wasiyoɗamo sanga seedo ton konko naftorta ɓawo maɗa. idan ko ɗum woni ko nelaɗo maki ɗo, sabu ko probléme ɓurɗo aninde mofte ɗen on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jonni solution muɗum e nder oɗo hadis. an abi najihin e gamay ben najihu al irbad ko irbad bun sariya radiyallahu anhu yo Allah wele mo, qala o maki kanko al irbadu bun sariya o wi wa'azana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, nelaɗo waajino men ɓen ɓe jamɓe kisi woni e muɗum. no wayi ɗo wasi goɗɗum ko mahzuf ka nder haala to ton ko munti, yawman min al ayami kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa wa'azana. nyande go men laatino meɗen joɗodi e nelaɗo Allah ɓe jamɓe kise woni e muɗum ɓe waaji men. jonnon o addi gila ka o fuɗɗi ɗon ɓe waaji men. wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo waajike men mau'izatan waaju yeɗɗuɗo, wajilat min hal qulubu, ɓerɗe ɗen ɗenƴi. wajilat bimana khafat, ɓerɗe amen ɗen nden nyande huli, min ha ɗe ɗenƴi sabu oɗo waaju. wa dharifat min hal uyun, gite amen ɗen kadi yuppi gonɗi, bimana ɓerɗe amen ɗenƴi min huli, gite amen ɗen kadi yuppi gonɗi. fa qulna ya rasulallahi, al irbadu bun sariya wi, min wi hey kono yo nelaɗo Allah, ka annaha, joni mo yewtude koko wi ɗo fa qulna ya rasulallahi on karama ko ɓe wi'i ɗum ɗon ko ari kaka wiwno ɗon fa ausina, waaji men yo nelaɗo. amma ka annaha mau'izatu muwaddi'in, ɓe wi ɗon o andin en ko ɓe so'i kon e waajo on. karama ko ɓe go wiri nin, woɓɓe wi ko nelaɗo tigi woni ko tuggi, ko ɓe tuggi yewtere nden e muɗum. fa qulna min wi ya rasulallahi, kono yo nelaɗo Allah, ka annaha no way wasi o waaju mon ɗo hande mau'izatu muwaddi'in, ko waajuwol neɗɗo wonɗo waynitade. fa ausina, awa wasiyemen si waynito ɗon. wayi wasi joni nelaɗo en seeday woni, joni noon wasiyemen, acciremen wasiye, bimana yewtemen konguɗi ɗimen hani jogitade, min gollitira ɓawo mon nafay ɗimen adna e lakara. no firire nin kadi wonde ka annaha mau'izatu muwaddi'in, wona ko ɓe yewti nelaɗo, o andina en woni kanko al irbadu bun sariya ko honɗum ɓe so'uno e waaji on, ko honno waaji on wa'annoɓe. mana waaju nelaɗo on nden nyande wa'annoɓe, wasi waaju on ko waaju wonɗo waynitade, joni ɓe seeday woni nelaɗo. est ce que o yetike en ɗo ko nelaɗo wonno waajade kon? o yewtari en ka. ko yewti en koko ɓe ɗaɓɓiri nelaɗo yo waɗu kon nelaɗo waɗani ɓe, wasiye on. o wi'i joni ɗin ɗon firoji ɗiɗi kala mo ƴettude wo. se jetti firo o wi'i nelaɗo no way wasi o waaju moɗon ɗo hande ko waaju wonɗo waynitade de, joni noon wasiye men. se jetti firo ngoya o humpiti en enen wonaɓe yewtede ɓen, wonde o waaju nelaɗo ɗo wa'annoɓe wa waaju wasi nelaɗo waynito ɓe woni seeda e maɓɓe. ko ɗum si ɓe wi ausina, fa ausina, nelaɗo wasiye men. qala, o wi nelaɗo makani min, usikum, mi wasiyike on awa, miɗo wasiyade on bi taqwallahi, kulol Allah azza wa jalla, tedduɗo towuɗo o. miɗo wasiyade on kulol Allah tedduɗo towuɗo o. wassam'i wa ta'a,
halfere ba nden ko nde harfun min hurufil jarri ne jonnon on halfere nden halfere ba arde kabbi taqwallahi ɗon ko nden kadi hoddirte ɗo kadi wa bisam'i wa ta'ati. Naam, o wi wasam'i mi wasike on kadi nanangol nanugol wa ta'ati e ɗoftagol. Nelaɗo maki mi wasike on bi taqwallahi kulol Allah wasam'i e nanugol wa ta'ati e ɗoftagol. Fa in ta'ammara alaykum haysi tawi lamminama e dow moɗon abdun habashiyun maccuɗo habashiyankejo bi mana maccuɗo éthiopienjo jiyaɗo. Fa innahu o wi nelaɗo makani men kadi ande man ya'ish minkum kala wuruɗo e moɗon bi mana kala mo balɗe mum juuti e moɗon fasayara ikhtilafan o yi'oyay lurre kathiran hewɗe ka dina. Kala mo Allah juutini balɗe mum e moɗon o yi'oyay yeddodire hewɗe ɗuɗuɗe ka dina. Fa alaykum bi sunnati, si ɗum waɗi harayno fawi on jogitagol sunna an on wa sunnatil khulafa'i e sunnaji ɓen lontiɓe lontinteɓe ɓen ɓe mi lontinteɓen arrashidina ɓe fewɓe almahdiyina fewnaɓe tindinayɓe peewal ɓe. Si ɓen ɗon addani on goɗɗum e diina addu alayha ŋatire ɗum bin nawajisi ƴakkirɗe mon ɗen, mana jogitire ɗum ñiije mon ƴakkirɗe ɗen. Wa iyyakum mi rentini on wa muhdasatil umuri e fuɗɗitaɗi fiyakuji. Ma Allah yamiri mi yamiri, Allah yamiri mi sunnini, woɓɓe goo kadi yamiri on ko tawata yiida e yamirore Allah e sunna an, mi rentini on ko ɓen ɗon yiira kon. Fa inna kulla bidatin, andu kala ko fuɗɗita kon ka diina e bange ɗaɓɓirɗum baraji e bange ɓattorɗum Allah dalalatun ko majjere. Rawahu tirmidhiyu, imamu tirmidhi filli hadis on ka sunan maɓɓe wa qala ɓe maki hadisun hasanun sahihun, ɓe mana kamɓe ɓe jogani hadis on tabakaji ɗiɗi ka diraya ka ilmu sanad wal isnad. Hadis on himo jogi darajatul hasan, himo jogi darajatu as-sahih, mana hadis on ko selluɗo. Si en arti leyga wallitorgol karamokoɓe mawɓe ɓen e ɓeydugol famugol hadis on, cheikh meɗen Fawzan hafizahullah wa ra'ahu, yallahu juuti balɗe maɓɓe ɓeydanaɓe cellal moƴƴina battane on ɓe maki hadha hadisun azimun, ɗum ka deftere maɓɓe al minhatu rabbaniya fi sharhi al arba'in an-nawawiyya. ɓe maki hadha hadisun azimun, o ko hadise mawɗo ni. Wa'aza fihi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu mau'izatan baligha, nelaɗo de ɓe waajori sahabaɓe maɓɓe ɓen e nder oɗo hadise waaju mo andanɗa hoore ma ko yottiɗo e ƴiyal, ko yottotoɗo e fondo. Alwa'zu matlubun, hiɗen andi noon waaju ko ɗaɓɓa ɗum. Wattadhkiru billahi wattadhkiru bil jannati wan nari wal ba'si wan nushuri matlubun, andintinede fi Allah, andintine fi aljanna, andintine fi yiite, andintine fi ummutal, andintine fi moɓodirogol meɗen gol ka dargal kawakeji muɗum e kewkewji muɗum, ɗum koko ɗaɓɓira koko ɗaɓɓa ka. Allahu tabaraka taala seede mum o wi ka qur'ana wa izhum, waajoɓe. O wi nokkugo inna fa'ti dhikra fadhakkir, andintin fa inna fa'ti dhikra, andude andintingol ngol nafay nafi torte. Nokkugo wi sayadhakkaru man yakhsha, arande waajitoro waaji on neɗɗo miijitotoɗo tasko on. Idan ɓe andintini en ɗum e konngol daɓɓol, ɓe adden e konngol maw'izatan wajilat minha alqulub, yani khafat. Waaji on ɗo hulɓinno ɓerɗe sahaba ɓen ɓe huli, ɓe aani ɓe goƴi. Wa zarafat minha aluyun, yani bakat, ɓerɗe maɓɓe ɗen gite maɓɓe ɗen wulli. Wa hadha min kamali wa'dihi sallallahu alaihi wasallam, ɗum ɗo ko sabu timmal ko nelaɗo waajiɓe kon, wali sidqi imanihim bihi sallallahu alaihi wasallam,
e sellugol gomɗinal maɓɓe ngal ko ɓe gomɗin nelaɗo on kon. Kon bo haala mum wullinayma komo hooliɗa yiɗɗa ka, haysi ko hoyre mo hoyre mum nden mettayma ha wulla on ko ma sikkano on ka. Idan wona fi noon kan yewtere yeɗɗunde si iwri emo hooliɗa ɗum yeƴay ɓernde, ɗum ko mande hoolare e mande giggol. ɓe maki kaɓe wi ɗon fa qulna ya rasulallahi ka annaha maw'izatu muwaddi'in, yani ka anna hadha yadullu ala qurbi ajalika. ani o wi ɗo no way wasi nelaɗo lajal mon timmide. jon noon li anna al adata anna al insana yusi man khalfahu imma inda safarihi wa imma inda mawtihi. e gandi neɗɗo fof simo yaade sete yagal ma o mayude ɗum no anda kan o wasiyoto woday ko yewti ɓengure makko nden. ɗum noon ɓeɗo sahabaɓe e enen ɗeɗo mofti koye ɓengure nelaɗo, haray no hani ka nelaɗo accira en ko lutten mijitade taskoɗen. o wi ka o wi ɗon fa awsina ɗum ɗo komin tamami uquli assahaba wa hirsihim fil khayri. ɗum ɗo ko tindini ko timmugol haqqillaji sahaba ɓen e rerɗugol maɓɓe moƴƴere, ko ɗum waɗi ha ɓe wi nelaɗo wasiye men. on tuman ɓe maki usikum mi wasike on bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a. mi wasike on hulol Allah ɓe kulol Allah. ɓe wi ko wiyete kulol Allah e taqwallahi on ɗo awwalan taqwallahi bi fi'li l awamiri wa tarki nawahihi. si wiyama kulol Allah ko waɗugol yamiroje makko kanko Allah, acca haɗoje makko, raja'an li sawabihi wa khawfan min iqabihi, hara no tijji baraji makko no huli kadi lette makko. ɗum ɗo wiyete kulol Allah. imam Malik ko nin tigi ɓe andiniri ko wiyete kulol Allah ko waɗugol yamiroje Allah, acca haɗaɗi makko, waɗira fi heɓugol baraji makko, daɗa lette makko. saniyan toɓɓere ɗimmere nden ko heɓi kon e nder ɗi konguɗi sakkitorɗi as-sam'u wa ta'a hadha li wulati l umuri. ɗiɗo ko wonande yeesoɓe ɓen, lamɓe ɓen. li annahu min hadha jam'ul kalima, li anna fi hadha jam'ul kalima, e yiɗo ko moɓodiri e yewtere, wa fihi masalihu dunya wa din, ɗoftagol yeesoɓe ɓen nanana ɓe jaɓana ɓe fanniɓe yamirare e yeddugol Allah. ɗum ɗo no jeeya ko moƴƴinta aduna, moƴƴina dina. dina hisi wo ka yeeso ɓen ɗofta ɓe teddina e dow ko ɓe yamiri ko hana yamirede kon. on tuman yimɓe ɓen wuuray e jam. si woni ponson pansan fawda e pagay, yimɓe ɓen yenni lamɓe mum ɓen, lamɓe ɓen kadi wi hollay dole mum ɗen, yimɓe ɓen hoyni lamɓe ɓen, lamɓe ɓen kadi wi min andinay on ko menen laami. hande kadi paga e désordre naati e ley ndin, wona dina wawi hettude jural mum, wona ɓuttu heɓoto, wona deƴere. kala ko wiyete nemaji ɗin kon ɗi yeɓoto. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum. ɓe firti noon ɓe maaki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati l khaliqi, mana ɓeɗo yeesoɓe meɗen ta'atuhum, amma idha ta'atuhum bil ma'rufi amrun min al wujubi. ɗoftagol ɓe nder ko moƴƴi ko ɓe yamiri kon ɗum koye waɗɗiɗi ɗi jeeya. amma idha amaru bi ma'siyatin fa innahum la yuta'una fil ma'siya. so tawi tum ɓe yamiri e yeddugol Allah, ɗon noon ɓe ɗoftetake ka yeddugol Allah de. ko woni kadi ɗon kadi na dartagol fiññina tuɗa balaje mum e becce mum, wiyawa warelan mi sali on waray men e ngal ɗo, yani darto ɓe ɓuri dole wona masibo. ɗum waɗi ɓe addi hadis on ka andintingol len la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati l khaliqi. amma ka ɓe wi ɗon wa in ta'ammara alaykum abdun, hadha min babi darbil misal. ɗo ko misal tunnelaɗo piyanen ɗo, haysi ko maccuɗo woni lanɗo ma on, mana jiyaɗo ma, Allah ƴetti ka runde ma lammini e dow maɗa, ma jiyaɗo ma ka runde foltike ma ɗaɓɓoyi laamu, haɗay hande kadi fi ko jiyaɗo maɗa ka sengo ya heɓu ɓuttu hisa ko ya ɗoftomo. kono so tawi o yamirima yeddugol Allah, ɗon la ta'ata lahu fi dhalik, haɗa ɗon ɗoftagol mo ala. e ɓe wi ɗum ɗo ko tindini wonde ta'atu wulati waliyul amri mahma kana walau kana abdan, e fillayego habashiyan,
hara ko maccuɗo ƴettoyaɗo Éthiopie fewndo on tuman arabe ɓen ko ɗon ɓuri andude runde, hara ko ton o ƴetta o lammina e dow moɗon e runde ɓurde wonde runde nden haray jogitanemo ɗoftare. wa innama yunzaru ila mansibihi wa wilayatihi, ɗo ko yo ndaare poste mo jogi on e façon laamu ko laami kon o teddine yeru muɗum. A teddinta chef de quartier on e dow ministre on, a jonnitata ministre on teddungal e ore président de la république on geliki. haray mo be e embere poste muɗum e ordre muɗum yamirore mum ko yamiri kon, fanni yamirore nden wopodira e yamirore Allahu tabaraka wa taala e nelaɗo makko on. ɓe wi ɗum ɗo fof no ari ka nelaɗo makko no ɗon addinu nasiha dina kanko laaɓan reedu. ɗon andi gulname wi'i liman nelaɗo ko hombo laaɓante reedu, nelaɗo maki lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati lmuslimina wa ammatihim. nelaɗo makanno sahaba en ñande goo ɓe makanno ɓeɗo sahabaɓe ñande goo ɓe maki dina kanko laaɓan reedu. sahabaɓe wi e nelaɗo ko hombo non laaɓante reedu? nelaɗo makani ɓe Allah, Allahu koyo laaɓane reedu, deftere Allah nden koyo laaɓane reedu, mana nelaɗo Allah on koyo laaɓane reedu, yeesoɓe e hooreɓe julɓe ɓen kadi koyo laaɓane reedu. ɓe mana koɓe teddine ɓe wurtane e nder gundo. lamɓe ɓen ellaji maɓɓe ɗin e ererji maɓɓe ɗin wonaka gangune, wonaka hoore laawi hollete, ɗuuɗa nafa. kaka ɓe tummodirte ɗon ka tata no weddi ɗon ara ɓe tummodiri e nananteɓe jaɓane. ko ɗum waɗi si ɓen heɓaki e leydi ndi bonay. tawa ɓe lamɓe ɓen nodda e ɓe wiya ko honɗum wi ɗon fi amen, ɓe wiya no ɗa on wattane haqqillo wurte ɗon nanon. jama on ka yaasi ga ba peuple o yiya tout changement no waɗa. si yaari noon ɗum ɗon barkinayi leydi ndi ɓutta. kono si tawi ɗum ala ɓattodirɗo e lamɓe ɓe wo kono ñamira ko nafagol tun. awa koye jama o yaltuga rondo kaaƴe e bedi yalta waridira kañum, bonnidirana kañum, yenna lamɓe ɓen huɗa ɓe. si ndin kuddi jaabike, kuddi ko lamɓe ɓen huɗa kon si jaabike hore yimɓe ara ɓe lorriki de, sabu ko fanni Allah ittari ɓe ɗon ko huɗu ɓen jaabi du'a kuddi jaabi ko ɓe lorroto. idan ɓe maki kaɓe maki ɗon kala wuruɗo e moɗon, wa man yaish minkum, kala wuruɗo e moɗon ɗum holli wonde waɗata fewndo sahaba ɓen, tawata ɓe ɗuuɗi hiɓe mooɓi. ɗum ɗo ko waɗoyta ko sangata e sahaba ɓen lelli, ɓe barkiɗi, ɓe fanɗi ka hore leydi ma ɓe lanni. on tuma lurre ɗen e yeddodire ɗen e lancuɗu ɗum feddeji ɗin e dente ɗen e jamaji ɗin feeñayi. ɗulle ko non woniri. jama fedde adande andede nden ka islam ko khawarij. yaltugol maɓɓe ko fewndo Seydina Ousmane, te nelaɗo fatike, Aboubacar fatike, Oumar fatike. fewndo lontal Seydina Ousmane, ɓeɗo sabayiyankoɓe ɓe ari ɓe sahimmini Seydina Ousmane e dow alqur'ana emo jangude qur'ana. ɓe wari mo ɗon kaɗan ƴiƴan ɗon hibbuno ka hoore leydi Allah ɗo mofte ɗen wurare e jaam. arto e fewndo Seydina Aliya, oɗo kadi neɗɗo jarribaɗo Abdourahman ibnu Maljam sahimmini Seydina Aliya kadi. yaarino e noon hareji noon fuɗɗi hakkude julɓe ɓen fi lonte